Aram kel kenetin kontila natingi katungnat. Raja bakwen gwaseme adoba dana de rana ngi tungnas. Me jin gan metod ke jiram medit tungna dere mal ngach mugura tetine. Tungne ne tinas chebum gware kwende raide shebum. O mekeni gorni jen o jin betuko mo bijangach. Channel me mete kontine. Nuer Language School YouTube channel. Take a listen to the reader to one to go along. Gur ni jen go bikwen be ngach. Don't jen chang and yamko jiko de tung na deri ngach. Deri nuer alphabetical order deri ngach. Ki a bane tognat. Deri bane chek jut ken deri ka ngach. Deri bane yual deri ka ngach. Deri bane deri ka ngach. Deri bantin content chama deri ka ngach. Deri banatin kon. Tinchi good carriet dere ka ngach kandi al dere ka jeka jen channel meni enyo ka channel me mijira am guro bitungna bo bi ngai kana to English te listen to one ticket en gwasame ke listen to ke de jing ye jelong dere rodu introduce ka to English chala de joy ka tungnat chit ko de lar no ne ka tungnat en chala shang kodnyak derun ko dere kalar dere gwad dan dafu jitin dere lar dere manogo dere lar ker tikan dial ka dere jeka jen channel men mula ja gurne chiang tele chang mishimen we a tele news lesson malat kare la ngi mi di la ja lat kare ni chiang la lat kare ka tong nat ken to English ko gorge jeno bi gad ken ne ti dit bi kan to bi ken ngach do bodan gorge je lungo de na de kan gwar katung na do de ran de kwende janga tikon ke bong to go long bong no tok nat bong no talking ni de ran ka kwen mi jira mo guro de gwa de nga channel me gwa ka video de je introduce ka gadi teni ko tele shang mu we akan a cha listen mi dit cha jalarech ka jen channel me ni je na the long ke read key sentences chalga keno do brini key phrase Dobran deri riet deri je gorke je ala word kene lode nije na gwasme shana la men gwa ke je lung jenene o je la je le riet ka tuk English ka be la re ka tuk nat ka be je la dobrin ka tuk English ka be la re ka tuk nat so dere jin je lung mi jira mun no go deri tuk no deri ngach gwa ka gat gwa ka dong gwa ke ne rami mo mun no go de tuk de ngach ka jen shana la me tel dien mulat kretin la lat ke ni tuk no re karwade do bdan de tungna dere ngai keje do bdan de communicate keje gwa dere je gwa semene enyok mi jira mi jidid ba ka dong ti ka Facebook dere we ba ka channel cha gor no easy nuer English jene channel ba malalat ka ni tin content chal ke tungna kana to English tin men yamba na ngaje long gwa seme la win mon gere rode to kon ka gatu ke ka tungna so gara to mi gur ka tungnore dere gwa long ke Kadob dande ga de do dere ngai ke jeneni within this YouTube channel right continent wale de gat de jalat ke telephone de ke tablet de ke de jalat vision de ba de je chwa guje ni chang ko channel tin kon ke ko la lat ke tin gwas me ka rwani to go anyo ke jen YouTube channel me bani gorge jeno jen ba ja upgrade ba istor ne ba kalat ke tin ka to English kana tuknat ko kwenda ndere kwenika komi jira mo guro dong diri tungna diri chani diri kangach bela gwame gwa keje dinone bes ne lonka do bada nderan der tuk der jangai keje der kwendere jangai ke tuk li kana tugnat so jin mi jira mo jidit gwasme gorga jeno der channel der je support der subscribe kadi notification be aler je twain ba komi take ngin mi ci bre gwasme da shwa mala shube keje kat Nating one teleke dul gorka mweketin nugi kon doran koner kon chalan wari beje lung no brand bedul gorka bejejek so en channel me gwa ke kwidian mi jira mimo mishi wedul gorka re duar mudan titin kude don wari miti ke internet de channel me dere gwa ke jilong ko tin kon lat ke tin gwaz me ken kon gwa ke re dul gora
you don't have to pay tell real mo gor go na jeno jindere gor karwade there we did or mo ke time 10 minutes 5 minutes and then butoga maybe gor no be much go alon ka kwigan anyok channel me go alon ka netin contin laga tin kono gor will gortin gor ka primary ke necessary ko rudian chaka wi ngeke go abo a teacher der go anu de gade ja nyorka go dan te tin de jogo no ling na me dere ko gwide ka kor joka der ngwanga beno ko an tok la ko ne jana tel tong me ken chak tel tong mo ngai ken ja bang de deka la ra la nyure billing bro do go adwor du no mi jira mo mi kwito go mo der go anu jin me der la janene den dir de a lieng ni jin mu kwiti gwara be lieng ka mandan latke ko balat ka tuk english ka balat ka tuk na so na mo be je ja ka very easy lon ka jiko der ngach chom ngane tin wan dur tin kontek tin ko de kana introduce ka god yes ka social media to kon ka channel tin wan the latke the same thing but channel me murai content wale a day ke ka chang la video na ro ke doki wala ka le dare tin yin ni ka ti very different ko gor ga jeno benad bu te ka ngaj ka todien ko tungnat ki tugbala bata mi chaje le de neka so jen do badana ya gor je longo de ne listen to wande ne ka la rai gwasmene please kwaji introduce ka gadi tiene kene te kokien meti ka suggestion ba lare mi guji no te ka madak mi cha laraj be larbo gwasmene gor je no benaro ka tungnat longtin chengini na ka tugin lich at jen tungnat ba goro jogo ne jeno malare jeno male karun wang dere lar de ka talk english ane jen good morning male ka shengda good afternoon male ka tiang good evening ti diala to bagalat ka tungna ka talk english ko te de walong to gor kon ka wi mon te de kon ka ngach ala kon una kon ka pet mi ti tungna ti ngach men tu diala ko ken bi ka tia ka je anyo ko lung men dini jen long was me or andere bible dere je long ka queen ko bible jen dan te pelte tin keli me kan bible kan long ka queen la be je long ko dere te ko ken dere ka ngach so kujamo mi guru jen wo bituk bi ngai gor no bi gor ka bible so gwad me ka jen channel right content wale ngeke ne na ka mishal ke clue ke duop not gani je duop ya mi cha yinyo duop eno bi practice bi kulat ba kwa mi gor jino so ngeden wo nene te real mi teje keji gor jeno jindir ti ke knowledge ka tungnat anyo ngai kono no social media te ka tungwan che menana chelari te kon ka channel tungwan find out amendien gwa ka jimo amendien de gwa ka gad kuma amendien de gwa ka point mo mi jira mi dong gur jen de tok dere ngai de tok na dere ngai na me gwa lung dere toru dere je busum la ja gunisha jen do badana gur jen o de ne dial de kan tika ngai tin chang la ren jeno lanwar bi channel me beben lene jeno language school bi channel me beben gur jen o bi ban tok na bi ka gur ala nuer language alphabetical order vowel can extended vowel be kan nunka dial gwasmene en mu giji mona mila mdong de jidako be ka jekan dial gwasmene anyok grammar jatin bone dung talk english gwad me ka jen channel me lalje ka kan tuk dangro tuk english kana tuk na so tiaga long gor jeno de yena mo de yena go ka de yena introduce kan iri ko ken ani chan to dan chane kamnyal ajenda na gor de nya kon kel ban nyo jek kan ngi jadien na me gono biya tika ngai kuma da ala rodo gwasme kan language school channel ya tamal